Yesu nashimwe cyane ndagushuhuje wewe urimwo urandeba ndagushuhuje mu izina rya Yesu Kristo watubambiwe ku musaraba. Ndakuzaniye ijambo ry'Imana, ni ijambo riri mu gitabo c'imigani igice 19 ku murongo wa 23. Igitabo c'imigani igice 19 ku murongo wa 23. Ndakuzaniye ijambo rivuga ngo ni wisuzume. Yesu nashimwe cyane. Ni wisuzume wa mugabo we, wisuzume wa mama we, nawe wa mukobwa we, nawe wa musore we, ni mwisuzume. Iri ni ijambo ry'Imana ndakuzaniye. Dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kubw'imbabazi zawe, ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe. Mana waremye ijuru n'isi, kuba unyemereye kandi ngo nongere kandi kugaragara kwikamera, ndagushimiye Mana, icyubahiro ni icyawe. Ndasengeye umukobwa, umusore, umumama, umupapa agiye kumviriza buno butumwa. Mana ndakwinginze umwuka wawe wera mwami kugira ngo agende mwami Yesu amwemeze mu izina rya Yesu Kristo Mnazareti. Data ndagushimiye mw'uyu mwanya, ndakwinginze ubandanye unyobora mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu nashimwe cyane. Dusome mu izina rya Yesu. Kwubaha Uhoraho kuzana ubugingo, kandi umwubaha azorara haze, ibyago ntibizomutera, amen. Kwubaha Uhoraho kuzana ubugingo. Iryo niryo jambo ndabazaniye kugira ngo tuganireho. Kubaha Uhoraho. Ukubaha Uhoraho, ukubaha Imana bishatse kuvuga ngo iki? Bishatse gusobanura ngo iki? Ukubaha Imana. Ukubaha Imana ni ugutandukana n'ibyaha, gutandukana n'ubusambanyi, gutandukana n'uburyarya, gutandukana n'ubwicanyi, gutandukana n'ubwibone. Umuntu wese yafashe umwanzuro agatandukana n'ikintu cyitwa icyaha, agatandukana n'ikintu cyitwa ikibi, uwo nguwo yubaha Imana. Ntushobora kuvuga ngo urakunda Imana kandi utaraheba ibyaha byawe. Ntushobora kuvuga ngo urakunda Imana kandi utaraheba kwiba. Wewe uri umujura, nawe urabizi kuri umujura. Ntushobora kuvuga ngo urakunda Imana kandi ukirukira mu bapfumu. Iyo uvuye mu bushengero uca wirukira mu bapfumu. Ukwizera Imana ntako ufite, ahubwo wizera Imana zibiri. Uva mu rushengero akaguru kawe ugacugira iki? Ugacukirukankana hehe? Mu bapfumu. Ukagenda kwinjiza mw'imyuka mibi kabisa. Reka ndakubwira, iyo umuntu agiye mu bapfumu aba agiye kwikururira iki? Ingorane. Yesu nashimwe cyane. Ukubaha Imana ni ukwihana neza ukamaramaza. Yamara ntushobora kuvuga ngo urakunda Imana kandi uri umusambanyi urara wikinisha ibyaha mukwera mu misho. Erega nawe urabizi. Gusesa intanga hasi muri kurabikora mu misho, hahandi abantu batabona. Gusambana ukwikinisha ntimuri ko murabikora mu misho, hahandi abantu batabona. Ariko reka ndakubwire ngo ibyo ngibyo uri murakorera mu misho bizashigwa hagaragara. Ibyo mukora mumenye ko bizashigwa hagaragara. Umwami Yesu araje. Wewe uri muranyumviriza kurugutura ugutwi kwawe. Umwami Yesu araje, aje guhemba no guhana. Mwene data, uzahembwa impembo yihe? Ni yihe mpembo wewe uzahembwa? Ni wakora ibyiza uzahembwa neza, ariko ni wakora iby'ubupfu uzaronka iby'ubupfu. Reka ndababwire bene data, ibyo ngibyo muri ko murakwera hangaha mw'isi, inyuma y'urupfu niho muzabona ingaruka yabyo.
muzabona ingaruka yabyo. Kandi babwire ngo ibyo ubiba ukiri muzima nibyo uzasarura niwamara kuva mu mubiri. Muri abicanyi, murya za rushwa, mugurana umuntu mushaka inyungu, mbese mwaragize business. Ubu ntushobora kugurana umuntu ngo agusubize ayo mafaranga ube wamuhaye. Iyo umuntu aje kukubwira ati ngurana niguhira iki, ucumubwira ati ndaguha 100, urama ucunshira ko ayarengaho 80, ubwo ucumusiba 180. Mbega ubujura! Nawe ukavuga ngo uri umukristo wahehe kumwira ukurindiriye. Ariko reka ndakubwire ngo ni wihana ukiri muzima, ni wihana utarahera mu mwuka wawe, ni wihana ikintu Imana ikiragushakaho, ni ukwihana ugatandukana n'ibyaha. Umuntu wese adashaka gutandukana n'ibyaha, uwo ngo aragowe. Amarira uzarira uzawuyaririye ubusa, kubera ko nta muntu wo kugutabara ari wo, ntawe uzakugira imbabazi. Na Yesu wenyene uri muri hakana ubukiri muzima ntago azakugira imbabazi. Ubu uri kurica amatwi ukiri muzima, ugira ngo niwamara gupfa ninda zakumviriza. Reka ndakubwire, ubu wewe igihumeka wari ukwiye gushaka Imana n'umutima wawe wose. Nimushaka Imana, turi mu bihe bibi, nimushaka Imana, mwihane mumaramaze, mureke gukora imana zibiri. Haleluya! Mwambara ubusa, kuva mu rugo wambaye agace k'ijipo ukagenda mu rushengero ngo ugiye gusenga, kuva mu rugo wihindaguye mwakosoye Imana mukaja mu nzu y'Imana, mwishize kibisuko goze ngo muri ko muraja mu ijuru. N'ijuru ryahe rizakwakira abantu bariko barakosora yabaremye? N'ijuru ryaheye wewe wisiga amakanta, ukisiga amaproduwi, ukishira kamaherena n'ibisheni. Hariho n'ababyambara mu nda maze mukavuga ngo muri ko muraja mu ijuru. Hariho n'abandi batoboye izuru ngo muri ko muraja mu ijuru. N'ijuru ryaheye, n'ijuru ryo kwande rizakwakira bibone. Reka ndababwira, nimwihane bicitwa uyu munsi. Ihane wa mukobwa we, ihane wa musore we, ihane wa mumama we, ihane wa mupapa we, ni wihane bicitwa uyu munsi. Wewe wanga kwihana ubu ngubu, ntabwo uzakwihana niwamara gupfa. Kandi ndakubwire, Yesu Kristo araje. Wewe wanga kwihana ubu, Yesu niyaza ntabwo uzihana. Rero reka ndakubwire ngo ni wihane bicitwa uyu munsi. Mureke gukora imirimo y'Imana mufite ibyaha, muririmba murogana, muririmba mufite inzangane, muranga abagenzi banyu. Abandi bakirirwa mu barozi bakaza kuzana imiti kugira ngo bice bagenzi babo bari mu rushengero. Bene data, ibyo murimwo muri ko murasenga imana zibiri. Nta muntu yavuga ngo arubaha Imana ngo agende kugira iki, gukora ibyaha. Niba wubaha Imana ukwiye kurekana n'ibyaha. Umunyabyaha nta juru afite. Ukwiye kumenya ko ijuru ari ryera, kandi abazajayo bose bakwiye kubabera. Ariko wowe uranduye, urazi ko wanduye, uraririmba wanduye, uvuga ubutumwa wanduye, udiyakona wanduye, ufite ibikurega nawe urabizi n'umutima wawe, urafite ibyaha muri we wabitse, ukwera mu mpisho, mutekereza ibitekerezo bitari byiza, mbese kwihana bikanga, mukaguma mubibitse mu mitima yanyu. Reka ndakubwire, nimwihane ikimana gushaka mwene data nukwihana. Kubaha Uhoraho bizana ubugingo. Kubaha Uhoraho bituma umuntu aja mu ijuru. Ariko umuntu atubaha Imana ntashobora kuja mu ijuru. Uwo muntu atubaha Imana azatabwa mu kiyaga caka umuriro. Muriko muranga Yesu mukiri bazima. Ariko reka ndakubwire, hazagera igihe mushaka kwihana byange. Uri kuranga kwihana ubukiri muzima, ugihumeka umwuka bazima, uri kurabyanga. Bakubwiriza ubutumwa bwiza ugakomantaza umutima, bakubwiriza ubutumwa bwiza ukabwumva, ariko ntugire iki, ntuhinduke, ntubwumvire. Mwaranze kumvira ijambo ry'Imana rirababurira ijoro n'umurango, ariko ntago mushaka guhinduka. Mwebwe mufite imitima nk'ikibuye, imitima yanyu ni nk'ibibuye. Nimushaka kumva
kunyumva reka ndababwire tugeze mu gihe c'iherezo buri muntu akwiye gushaka Imana n'umutima we wose mukava mu byaha mwirigwamo murara mu byaha mukirirwa mu byaha abantu ko muranigagura abana banyu murabyara mukaniga mugatamwiweze mwabyara mukaniga mukatamwishamba mwabyara mukaniga mugaterose mwiboneye bene data ibyo ubwo bwicanyi mwari mukwiye kubuhagarika niba uzi ko utwarinda udashaka kugira iki kuzayirera ni kubera ko usambana ntugasambane ijambo rivuga ngo ntugasambane ariko ukaguma usambana reka ndakubwira ingaruka y'icyaha n'urupfu ingaruka y'icyaha n'urupfu umuntu wese akora ibyazarimbuka ariko mwebwe murazi neza ko umuriro uriho n'ijuru ririho ariko mukabandanya mwibohera mu byaha mukabyiboheramwo ntabwo mushaka kurekana n'ibyaha abandi mwarakunze isi kabisa mwararetse isi ibagira abagabo abandi bagira abagore mbese muri ko murayobogwa n'isi kabisa uko isi rimwe iragenda ni nako namwe muri ko muragenda ariko reka ndakubwire ngo umugeni wa Kristo isi ntago imuhindura umugeni wa Kristo ntago ayoborwa n'isi ahubwo ayoborwa n'umwuka wera umugeni wa Kristo ntago ayoborwa mbese ntago akurikira isi ahubwo akurikira Kristo reka ndababwira mwebwe muri ko murakuri Kristo iyo si nayo izabashikana mu muriro nta ukunda isi cyangwa se biri mu isi ngo bikunde kakunda Imana ntabwo bishoboka ibyo ngibyo rwose ntabwo bishoboka ntabwo wakunda isi uvuge ngo ukunda n'Imana ntibibaho ni muhitemo kimwe mureke kugira iki mureke gukorera Imana zibiri bene data muragowe umuntu wese afite ugutwi niyumva icyo umukabwira itorero ni wihane wa mugore urazi gucinya mu mugabo wawe ihane urazi ko ufite mbese urazi nawe urabizi wirirwa muri family planning ihane urazi ko witoboye n'ibisheni mundu byambaye ihane wa mugabo urazi gucinya mu mugore wawe ni wihane namwe abakobwa mwe murazi ko za karese zabarembeje ni mwihane ibyo byaha byose bizabatwikisha ibyo byaha byose bizababyayira urupfu ibyo byaha byose bizabatwara mu muriro ni mwihane usanga uri muri isambanya wa musore we ugasanga uri muri isambanya wa mukobwa we mukagenda mukanyikira mu mawese yanyu naho mugenda kogera mu madushe ugasanga muko muri isambanya mukisambanya n'abagabo bafite abagore bakisambanya n'abagore bafite abagabo bakisambanya ugasanga barimo barisambanya ibyo byaha muri ko murakora mbese mugira ngo Imana ntikwirabireba irikirabireba muri ko muriyahura iyo umuntu arimwe arakora ibyaha barimwe ariyahura mwene data hinduka bicitwa uyu munsi ihane Imana ishaka ko wihana abantu bakanyereza imishatsi ngo ashaka kuba nk'abazungu abantu akisiga amavuta tukuza ngo ashaka kuba nk'abazungu shaka ufate ibicupa 60 wishyireko uzaguma uri umwirabure ntabwo uzigera umuzungu muruhira ubusa mutihanya muzarimbuka nta munyabyaha azigera aja mu ijuru ugasanga inzara zanyu mwarazisize mwateye inzara zitari zanyu reka ndababwira abandi mukambara imyenda igaragaza mu kwaha ubusengeri ubwibone nibwo bwabamaze maze mukavuga ngo muraba Kristo ngo muko muraja mu ijuru ni mwihane umuntu wese adashaka kwihana azarimbuka iri ni jambo rikujeho irebe mu mutima wawe ese uwo musatsi ufite n'uwawe iyo sura ufite ni yawe ese irebe wa musore ayo madere dufite mu mutwe ugira ngo uzajana nta ufite uzajana uzaje kuzimu nutabicagagura ibyo bikure ku mutwe nta mukristo amera nk'umusazi mu mutwe mureke kwigira abasazi kandi muvuga ngo mungo muzi Kristo ububaha Imana n'uwatandukanye n'ibyaha umwami Yesu nabane namwe data ndagushimiye ko aya magambo ndakwinginze Yesu
uyaherekeze kugira ngo agenda abohora imitima y'abantu mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Amen.